Poklon paketi humanitarne pomoći, odeće i obuća uručeni su stanovnicima nekadašnje rudarske kolonije. Pored garderobe, za najmlađe pripremljeni su paketi sa slatkišima. Stariji meštani, uz zahvalnost na pomoći, kažu da teško žive i da žele promene. Molimo, do sada vladajuću stranku. Šta su oni obećali, do sada nisu ispunili ništa. Tražimo i zahtevamo u ime svih ovih ljudi koji su bili na ovom skupu da bude promena. I da promenimo ovu vlast. Da dođe stvarno ljudi koji će da misli ne samo za sebe, nego da misli i za narod, i za decu, za ovu decu sitnu. Ja sam stariji čovjek, možda godinu, 2, 3, 5 ću da umrem, ali ova deca treba da rastu. Ženska mreža Ujedinjenih regiona Srbije od svog osnivanja, pored svih ostalih aktivnosti, bavi se i humanitarnim radom, kaže Lidija Ivanović, koordinatorka ženske mreže. Mi smo do sada uručili mnogo paketa humanitarne pomoći i po selima i u Knjaževcu, obilazili smo i naše najstarije i naše najmlađe sugrađane, a evo danas smo došli ovde u Vinu zato što znamo u kakvim okolnostima ovi ljudi žive. Ovo nije neka velika pomoć, ali nadamo se da smo bar malo učinili da se osjećaju bolje. Humanitarna akcija u Vini samo je jedna u nizu. Iz ženske mreže Ujedinjenih regiona Srbije u narednom periodu najavljuju slične akcije kao nastavak humanitarne pomoći socijalno ugroženim meštanima knjaževačkih sela.